umwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho kandi namwe murabibona abapasiteri mukabyihorera tiyegira umukobwa tiyegira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro no. Don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro a female to come here singing one day wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Sayoni ntushobora. In Zion Temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. Gitwaza yavuze hejuru y'ibigusha ababaye cyane uragenda udodesha akantu kerekana hari ubusitire bw'abagore badodesha ku buryo muhoberanye uhita ubona ibere ry'uko ribeze gutya ugasanga dodesha akantu kameze nk'umuhoberanye urahita ubona ibere bishinze muri urutoki